салом бинандаҳои азиз, муҳимтарин хабару рӯйдодҳои рӯз аст дар барномаи иттилооти нигоҳи диёр манзури шумо мегардад. бо шумо ҳастам Рустамбек Аҳмадов. дар оғоз таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. Иловапулӣ ба музди меҳнати 5256 нафар корманди соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби фонди захиравии президент. дар Тоҷикистон 54% гирифторони бемории COVID-19 шифо ёфтанд. боздори панҷшанбе ва як қатор мавзеъҳои шаҳри Хуҷанд безарар карда шуд. дар мувофиқа бо ҳукумати Тоҷикистон барои 500 нафар кӯдакони ятим кӯмакпулӣ ҳар моҳа дар ҳаҷми $100 таъин карда мешавад. дар Тоҷикистон аксарияти муассисаҳои тандурустӣ ба тартиби кори муқаррарӣ бармегарданд. COVID-19 дар ҷаҳон беш аз 3 миллион нафар аз коронавирус шифо ёфтанд. шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар сарҳади давлатии Қазоқистон ва Ӯзбекистон дармонда буданд, ба ватан баргардонда шуданд. дорӯи зидди COVID-19 дар беморхонаҳои Россия 11 июн пайдо мешавад. дар асоси фармоиши якҷояи Вазорати молия ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 21 майи соли 2020 ҷиҳати таъмини иловапулӣ ба музди меҳнат дар моҳи май ба 5256 нафар корманди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла 995 нафар духтур, 1833 нафар корманди миёнаи тиб, 1547 нафар корманди хурди тиб ва 881 нафар дигар кормандони соҳа ки маблағи ҳисобгаридаи фонди музди меҳнат 4,2 миллион сомониро дар бар мегирад, ба сурати ҳисобҳои сараёсат ва раёсатҳои молия дар шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои ҷумҳуриявӣ дахлдор гузаронида шуда, пардохти саривақтии он таҳти назорати ҷиддӣ қарор дорад. дар ин хусус агентии миллии иттилооти Тоҷикистон ховар бо истинод ба Вазорати молияи ҷумҳурӣ иттилоъ медиҳад. ҳамзамон барои моҳҳои минбаъда пардохти иловапулии мазкур тибқи рӯйхати пешниҳод намудаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба роҳ монда мешавад. мавриди зикр аст ки бо мақсади таъмини кафолати иҷтимоии кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи соли 2020 аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 12,4 миллион сомонӣ барои пардохти иловапулӣ дар ҳаҷми як маоши вазифавӣ ҳар моҳа ба музди меҳнати амалкунандаи кормандони соҳаи тандурустӣ ки бевосита дар раванди ташхис ва табобати сирояти COVID-19 дар муассисаҳои табобатӣ ва таҳти карантин қарор дошта иштирок менамоянд, ҷудо карда шудааст. то бегоҳи 2 июн дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4100 нафар бо ташхиси сирояти коронавируси нави COVID-19 ошкор гардида, аз ин беморӣ то кунун дар мамлакат 2217 нафар ё 54% шифо ёфтанд. то санаи зикр гардида дар мамлакат аз ин беморӣ 47 нафар фавтиданд. дар ин бора ба агентии миллии иттилооти Тоҷикистон ховар аз маркази матбуоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳанд. бино ба иттилои манба то 2 июн дар мамлакат 1612 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар як шабонарӯзи охир 393 нафар пас аз шифо ёфтан ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. маврид ба зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ айни замон ҷиҳати пешгирӣ ва табобати коронавируси нави COVID-19 тамоми тадбир ва чораҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. дар ин лаҳзаҳои ҳассос аз тамоми сокинони кишвар даъват ба амал оварда мешавад ки ҷиҳати пешгирии сирояти мазкур пеш аз ҳама қоидаҳои беҳдошти шахсиро қатъиян риоя намоянд. аз тарафи ниҳодҳои дахлдор дар мавзеи бозори Панҷшанбе ва як қатор минтақаҳои шаҳри Хуҷанд корҳои безараргардонӣ гузаронида шуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. бо мақсади пешгирӣ аз панҷшавии бемориҳои сироятӣ, таъмини солимии сокинон ва меҳмонони маркази маъмурии вилояти Сугд мунтазам аз тарафи сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд тадбирҳои безараргардонии сартосарӣ роҳандозӣ мегардад. ин навбат корҳои безараргардонӣ бо ҷалби як қатор кормандони воҳидҳои махсуси хадамоти оташнишонӣ, шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании шаҳри Хуҷанд, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр ва дигар сохторҳо бо сафарбаркунии мошинҳои махсус ва дастгоҳҳои безараргардонӣ дар кӯчаи Озодии шаҳр, кӯчаҳои марказӣ ва як қатор биноҳои истиқоматӣ ба роҳ монда шуд.
корҳои тамизгардонӣ дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, кӯчаву хиёбон, мавзеъҳои фароғатӣ, истгоҳҳои нақлиётӣ, бозорҳо ва ғайра мунтазам ба роҳ монда мешавад. дар шаҳр аз ҷониби неҳодҳои дахлдор аз қабили шӯъбаи раёсатии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар ҳавлию хонаҳои баландошона корҳои поккорӣ ташкил ва гузаронида шуда истоданд. дар як рӯз аз ҷониби кормандони ин ниҳод беш аз 20 адад хонаҳои баландошона тамизкорӣ карда мешаванд. то ба имрӯз зиёда аз 2000 адад ҳавлиҳои шаҳрвандон дар маҳаллаҳои Чорчароғ, Хуҷанд, Тагитут, Шарқ аз тарафи шӯъбаи раёсатии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Хуҷанд поккорӣ карда шуданд, ки дар он бештар аз маҳлули гипохлорид истифода мегардад. ҳамзамон ҳамарӯза дар шаҳри Хуҷанд баҳри тозаю озода нигоҳ доштани микроноҳияву маҳаллаҳо, даромадгоҳҳо ва атрофи биноҳои маъмурию истиқоматӣ корҳои иттилоотӣ бурда шуда истодааст ва тамоми корҳои тамизкорӣ бо риояи реҷаи махсус зери назорати қатъии Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр қарор дорад. ҷоиз ба зикр аст, ки ҳамаи ин тадбирҳо мунтазам аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд дар истиқоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавируси COVID-19 мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода мешаванд. дар мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон барои 500 нафар кӯдакони ятим кӯмакпули ҳармоҳа таъин карда мешавад. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховар бо истинод ба маркази иттилоияи ҷамъият. мувофиқи созишномаи ҳамкорӣ байни ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон ва маркази Шоҳ Салмон оид ба имдод ва корҳои башардӯстонаи шоҳигарии Арабистони Саудӣ аз 4 феврали соли 2020 нисбат ба як нафар ятим дар як моҳ $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо дар назардошти қурби асъори миллӣ дар рӯзи пардохт кӯмакпулӣ муқаррар карда шудааст. хотиррасон мешавем, ки тибқи қурби муайян намудаи Бонки Миллии Тоҷикистон ба ҳолати 2 июни соли равон $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1027 сомониро ташкил медиҳад. муҳлати фаъолияти лоиҳа тибқи созишии ҷонибҳо 1 солро дар бар мегирад. маблағи кӯмакпулӣ ба ятимон тавассути Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк ба сурат ҳисоби ятимон ҳар моҳ интиқол дода мешавад. қобили зикр аст, ки маблағи зикр гардида барои таъмини ҳифзи саломатии ятимон, маводи хӯрока ва ашёву асбоби хониши онҳо аз тарафи сарпарастони онҳо масраф карда мешавад. ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон дар партави дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии кӯдакони бепарастор пайваста кӯшиш менамояд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи тадбирҳои сарвақтию фаврии ҳукумати мамлакат шиддати гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сироятии коронавирус ба маротиб коҳиш меёбад. бо назардошти ин бештари муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ, ки то имрӯз ба муассисаҳои қабул ва тавбати гирифторони сироятии коронавирус табдил дода шуда буданд, ба тартиби кори муқаррарӣ баргардонида мешаванд. тибқи иттилои иқтисоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу панҷшавии бемории коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон, шиддати сирояти коронавирус дар байни аҳолии мамлакат ба маротиб коҳиш ёфта ба сатҳи паст расидааст. бо назардошти нишондодҳои охири гирифторшавӣ ба ин беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, аксари муассисаҳои тандурустии мамлакат баъди гузарондани курҳои безараргардонӣ ба таъиноти пештар баргардонида шуда бо тартиби муқаррарӣ фаъолият менамоянд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз шароити имконите, ки ҳукумати мамлакат барои ба тавобат фаро гирифтани беморон ва таъмини ин муассисаҳо бо маводи дорувурӣ анҷом додааст, шумораи гирифторшавӣ ба бемории коронавируси COVID-19 коҳиш ёфта, ҳазорҳо нафар аз ин беморӣ тавобат ёфтанд. ҳамин тариқ бо мақсади ҳифзи саломатии сокинони мамлакат, пешгирӣ аз панҷшавии бемориҳои сироятӣ ва муолиҷаи сарвақтии гирифторони он аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври доимӣ тадбирҳои заруриву фаврӣ амалӣ карда шуда, натиҷаҳои назаррасро ноил мегарданд. новобаста аз коҳишёбии шиддати гирифторшавӣ ба бемории коронавирус аз шаҳрвандони мамлакат даъват ба амал оварда мешавад, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пайваста аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намуда, қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро ҳатман риоя намоянд ва гузарондани ҳама гуна ҷашну маросим ва маъракаҳо то ба эътидол омадани вазъият худдорӣ кунанд. беморхонаи марказии шаҳри Бӯстон аз оғози ба қайдгирии бемории илтиҳоби шадиди шуш ва гумонбарони бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз сани 28 апрели соли равон фаъолияти худро ба тавбати беморони сироятӣ равона намуда, муваққатан қабули дигар беморонро маҳдуд намуда буд.
شروع از 25 می سال جاری بیمارخانه فعالیت مقرر خود را دوباره به راه ماند. آن 11 هکتار مساحت داشته از 12 شعبه و 275 کتی خواب عبارت است. قبلا در 7 شعبه بیمارخانه قبول بیماری‌های سرایتی به راه مانده شده، 4 شعبه برای بودوباش کارمندان طب مقرر گشته بود. از روز یکشنبه سرکرده تمام شعبه‌هایی که به ضرر گردانده شد فعالیتشان را برای دوام دادن، برای بستری کردن بیماری‌هایی که از روی سمت بیماریشان به شعبه مراجعت میکنند، مثلا میگیریم شعبه جراحی، بیماری جراحی، شعبه عصب با بیماری عصب، فعالیت خودشان را آماده کرده تیار میباشند. عین زمان همین روز سرکرده من بیماری‌هایی که مراجعت میکنند برای بستری و طبابت گرفتن در بیمارخانه شهری بوستان، پوره شعبه ها آماده برای طبابت، همچون دکتر، همشیره، کارکن میانه خردی طب آماده می باشد. به اطلاع مسئولین در این مدت 223 بیماران از شهرهای بوستان و خوجند و ناحیه باباجان غفورов قبول کرده شدند. از بیماران 14 نفرشان فوتیده، باقی ماندهشان شفا یافته به خانه‌هایشان برگشتند. این زمان آنها زیر نظارت طبیبان کمکی اولیه طبی سانیتری منطقه خویش قرار دارند. در مدتی که در بیمارخانه به حیث منطقه کرانتینی قبول بیماران به راه مانده شده، 120 نفر کارمندان طب فعالیت برده در هیئت گروهی دوام شبانه روز 8 ساعت کار و 16 ساعت استراحت می‌نمودند. هیئت هر گروه را 5 نفر کارمندان طب تشکیل می‌داد. در همین وقت 7 شعبه بستری کننده و بیمار خوابانده شد. کارگران، دکتر، همشیره طبی، همشیره خرد طبی 120 نفر اشتراک کردند. اینها شعبه های دمگیری ما تشکیل کرده بودیم. در دیگر شعبه ها اینها همونجا دم گرفته شعبه هایی که بستری شدگی بود بیماران 8 ساعتی کار کردند. هر یک تا بریگاده به 1 نفر دکتر، 2 نفر همشیره طبی، 2 نفر همشیره خرد طبی کار کردند. طاهر تیمورов یکی از طبیبانی می باشد که از 28 اپریل تا کنون در بیمارخانه برای تابت بیماران سعی کوشش نموده ایستاده است. او عائله‌دار و صاحب 3 فرزند بوده، نوابسته به این در ردیف دیگر همکسبانش مسئولیتش را سربلندانه اجرا نمود. حالت پشتیم و ما قرض پیشی وطن خلق قرض حالت پشتم و کار مهمی گرفتیم که سال خواب بودیم. عموما فکری واشدگیش نمی‌بود چی میشه چی نمیشه. همون میدونستیم که امروز تمام جهان بیماری پنج شدگی خسر آماده بودیم. هم به فکرم باعث ذکر است که از جانب متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر در حدود بیمارخانه کارهای بضررگردانی گذرانده شده، بیمارخانه به فعالیت مقرر خود شروع نمود. عین زمان شعبه سرایتی بیمارخانه شهر بوستان همچنین منطقه کرانتینی مقرر گشته، در آن 13 نفر با بیماری التهاب شش بستری کرده شدند. بیماران با 3 محل خوراکی گرم و داروواری رایگان تأمین می باشند. در شهر بوستان بیش از 35,000 نفر اهالی زندگی می نمایند و در شهر خطر گرفتار شوی به بیماری سرایتی به مراتب کاهش یافته است، ولی نوابسته به این تا معتدل گردیدن وضع در کشور شهروندان را ضرور است که قاعده‌های گیگینی و توصیه‌های طبیبان را رعایت نمایند. به حالت 3 ایون در جهان شماره گرفتاران نوی کرونا ویروس کووید 19 دوامی شبانه روز گذشته 115,981 نفر زیاد شده به 6,485,571 نفر رسید. همزمان از این تعداد تا امروز 3,023,638 نفر شفا یافتند و 382,412 تن وفات کردند. خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی با 10 گانه کشورهایی که در آنها تعداد زیادی گرفتاران کرونا ویروس به قید گرفته شده است، ایالات متحده آمریکا با 1,881,205 نفر، برزیل 558,237 نفر، روسیه 423,741 نفر، اسپانیا 287,012 نفر، بریتانیای کبیر 277,985 نفر، ایتالیا 233,515 نفر، هندوستان 207,191 نفر، فرانسه 189,220 نفر، گرمانیا 184,091 نفر و پیرو 174,884 نفر داخل می شوند. از همه بیشتر بیماران در ایالات متحده آمریکا، برزیل، روسیه، گرمانیا، ایتالیا، ترکیه، ایران، هندوستان، چین و مکزیک شفا یافتند.
شام دوم ایونی سال روان 237 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که بنابر بسته بودن مرزها در گذرگاه ژبک جولی بین سرحدی دولتی جمهوری قزاقستان و جمهوری ازبکستان موقتا درمانده بودند به وطن برگردانده شدند. در این باره وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد وزارت به مقامات جمهوری ازبکستان جهت مساعدت فوری در تشکیل دالان به تماس ترانزیتی مستقیم در قلمرو آن کشور برای انتقال شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌نداری صمیمی اظهار می‌دارد. همزمان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان به مقامات جمهوری قزاقستان جهت تأمین شرایط برای شهروندان جمهوری تاجیکستان با مقصد عبور به ممانعت سرحد سپاس بی‌اندازه بیان می‌دارد. دوای استحصال روسی کرونا ویروس اویفاویر برای بیمارخانه‌ها بعد 10 روز دسترس می‌گردد. آخر هفته گذشته وزارت تندرستی فدراسیون روسیه اویفاویر را تصدیق کرد که محصول همکاری فوند اینوستیسیون‌های مستقیم روسیه و پژوهشگاه تحقیقاتی رنگارنگی کیمیایی خمرر میباشد. دارو طبق سازشنامه به مؤسسات طبابتی فروخته می‌شود لیکن به سودای آزاد نمیبرند. ضمناً مبدأ اویفاویر ماده بی‌نظیر فاویپیراویر در ژاپن اختراع شده است. اما محققان ثمرناکی‌اش را در مبارزه با کووید 19 ثابت کردن نتوانستند که باعث از استفاده بازداشته شد. تماشاگران عزیز به معلومات آب و هوا برای شب و روز آینده آشنا گردید. اگنتی آب و سنجی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که سنه 4 ایون در شهر خوجند هوای تغییرابنده به بارش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 4-9 متر در هر یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 21-23 و روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت سوگد هوای کم ابر در بعضی ناحیه‌ها تغییرابنده در وادی‌ها با احتمالی بارشات نسبتاً سوسی مرحله‌ای در نظر بوده. در ناحیه کوهی الهیده باران کوتاه مدت مورد رعد و برق به عمل می‌آید. شمال سمت شرق با سرعت 3-8 متر در هر یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 و روزانه 34-39 درجه. در ناحیه کوهی شبانه 6-11 و روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 3-8 متر در هر یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 14-16 و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. تماشاگران عزیز شما را با دیگر خبر و رویدادها در نشرهای من بعدی برنامه آشنا خواهیم کرد. خیر، سلامت و سربلند باشید.